Khawvel ram ti buai MM2 SARS-CoV-2 shikna na COVID-19 hian mishing nun na maktadwai telte meu mei alato a kumkhat aliam hnuaia adana tur vaccine chu he documentary siam lai hian mi puine na chop chwa chan ni in lama satura ti te ne na he shila ka inven na hi pek mek ani China rama changa kumsang hi sombakwa December thla shi lo dar hi World Health Organization in pandemic a apwang mai lawa India rama chuan January ni somni pasari sang ni somnia Wuhan China achanga ron kir Kerala nula kum somni mi chu test ni in COVID-19 shi hi ave ani ti mu chwa ani a he hi India rama COVID-19 shi ve masabber anga chinchia ani January ni somthum sang ni somnia WHO in SARS-CoV-2 shi natna COVID-19 hi Khawvel hwa pasipui leng ani ti puanga WHO thukwa ni chia January ni somthum sang ni somni hian Mizoram sawrkar chuan Health Minister za tak Dr. Thanglia na kai shwaina hnuaia sipui leng laka invendan tur ngai to na meeting masabber kawa Mizoram hi shiat swal ani lo chuan India rama state zinga sipui leng dona konga mala masabber ani hemi chungchanga hian Minister Dr. Thanglia na chuan ti hian asoya Health Minister Government of India Dr. Harshvardhan Khai ni somni le pakwani karinga kakanin emergency do winthil aron soini chita soi chu hei covid hi India rama tengan kan buaitu ngai dona chuwang chuanin state sarkar health ministry lampang health department lampang khani ngai tuna lo seng nga lo ka wadu etia chuan ni somthum kha program poi mo tak tak kha kanaya mar chu kan cancel vekani aman mo thlak ti ka ria chuwang chuan hei karu ma hianin meeting kha kan ko ta thutani emergency meeting kha kala feringa health department chawani lova eta department sang civil aviation te tin police department te DMNR te le chi sang ho kha GAD te po mo kan ko zong kha ka hel chia ta lova kan ko kan khat tlak mai ru ma hian chuan kan thil soya kha chu hemi lo tur hi engtin amo ngai tur kan sen ha langai ni kan ti a na chuanin hnuwa khan thil pakhat ngai to na kan nei hi omani he thil kan ti don hi chuan Mizoram mi pui song te kan chan ro langaya o khat tin tho ho na tha nga ya tin chu ta tan chena poimo chu MKCC an poimo tin hemi Mizoram a chuan NGO khai khom tu big joint coordination NGO kan tiang chi mo me roi tu ten an khai khom deu bera pol thang khai khom tu hi kon ngai ni ka ti a tin chu ba ka chuan IMA kan han ti te Indian Medical Association te tin Mizoram Government Doctor Association te le non government ngani hospital association kan ti private hospital kan ti te le mi chi rang te ta chuanin ngai to la kan senga ti khan ama sabera kan ti fu tak riau voi ni thleng om chu task force din heni tani task force chuanin to te po kha pot khom veka kan tu ma chu this state level a hian task force om selekan te chu chief secretary na khai khom ta puinia aming kan thla task force ti hing pusi lo in state executive committee chu kan chief secretary na chair ta department dang song te khana pot khom ta ri atu langin chu kan mala tu ber a state level an ta chuan district level a hian DC chair an hnuaia medical meet te le department dang te police te khang ho song te tin a thei chuan kan CMO kan han ti tele medical superintendent te pon yang khang ho song le pol rang te khang pot khom khan VC kan ti te local council kan han ti te potel ve khan kan ti te han ro man kan siam ta district level a chu siam hal zung ta tin chu be pialama chuan hemi kan village level task force kan tia khatiang kha chu tiang ang chi de ubok chuan khoi khuwa mo khoi ve nga mo te khan rom han kan siam ta atlang puin local council chairman mo
ka VLTF kan te hian share ta mo tin kan way me ten tin heta medical men ngat phei chuanin khoi kwa khote bra po sub center health worker ni mo nurse ni mo until tu ni kan tia tin chuba ka chuan khatiang lampang hoi zonga tangkai tur kha VLTF kan din ta ni chu cha thakho pa hi voi ni thlenghian kan chakna a grassroots level ti mela a khote nau ne wal venga khan voi ni thlenghian ta kan tharhui siam dan te hi state level a voi ne chon SEC kan ti chief secretary chairman noi ta long ya ani hi azopa khop maya atangkai khop mai kan CS po hi chuan heta DC an lo ne le ta district level at khan village level chu kan han kalphung deuh atira kan din na khan ani ta ne January ni somthum sangni somni a Mizoram sawrkar anga Hmalakna nei ani ma hian Health and Family Welfare Department chuan department angin ma an lo la a January ni som pakwa sangni somni a Central Integrated Disease Program ho tu te hnen achanga advisory an don angin January ni somni sangni somni a China achanga lo ho te enthli thlai na tur format tuan sa form mangin daily report Central Sawrkara an pengala ma an lo lakdan hi Dr. Patsualal Malsoma State Nodal Officer Integrated Disease Surveillance Program le spokesperson on COVID-19 ni Bokchuan ti hian a soi ani lekha kan donga chuta chuanin covid chungchanga malak dan tu ti kha ani a khati lai khanin China a khanin mizo zirlai te sumdong te enge kan din mun ti khan kan thli thlai chho hal ta chuta ai zo la ngai po hian China kal thin sumdong te kha survey te kan hania district khopuya khan kan nauten an han nei boka chutiang chuanin alis kan han nei thlapa chumi pialama chuanin China a zirlai lo ho turte nen khanin WhatsApp group te kan han siama chunga chuan chumi dia chuan ka lo ho dona di thleng khanin airport a kan lo dong songa chuan hemi thermal screening kan han tiang chi khosik le siklo en na ang chi te kha kan han tia chuan form te kan fill up tira a form hi Delhi atanga aron thon India ram puma kan man tura in anga tia khani a chung te po chu soilan nga in kan sia tin January ni som hi le pathuma khanin principal director health and family welfare ruma officer ten meeting masaper kan neya chuan ni som hi le paru January khan health secretary of in video conference India ram pum pui huwa panai ania ni som ni le pariat January sang ni le som hi khanin state nodal officer COVID-19 ti a ruat chungchang khan le kha lo thlenga hei thlinglo takin amingin nodal officer angle spokesperson angin sarkar ma chuan kan han chel chho chu ania tin January ni som thum kha Mizoram tan big chuanin chinchia tura chu ania hi kan sia sa te po anin karinga kan minister zaom tak health minister ruma department sang tele department chunga official poimo tene heng hi meeting nei ania chu meeting a chuanin Hmalakna tur sang kha duan ania chu tuna hi chuan soivek lem lo tamaila Rampon le state pon achanga heshi lo lu theina kong ol samber chu thlo theina manga zin mi Mizoram lo lu te achangi na ni ti chu January ni somthum sangni somni a meeting hian pomin February ni khat sangni somni achang khan leng pui airport a khwalzin lo lu reng ending na tho chan ani a leng pui airport mai hi atok lo ani ti in Myanmar le Mizoram inrin na le insung don ton na kongka zo kho thara po February ni li sangni somni khan endik na hi tho le ngal ani ti chuan Bangladesh ne na inrin na lama po film khur angai ani ti in Mizoram sarkar chuan endik na hi February ni som sangni somni khan korpui chwa ale sai sia akal pui chan boka Assam achangam motor mga laulu te endik na chu vaireng te le bairabia February ni som pani sangni som ni a kalpui chanin kan muna February ni som pakwa sangni som ni a kalpui chan ani
state chen om Manipur achanga lo lu te endik na chu khoko na February ni som pani sang ni som ni akalpui ani bok ani rang taka kan chet zung ngai ti hi ka ngai ton han lian maya kan chief minister na kan imberon sela ani hian atlang pui hian kan ruam man na zama hi remalo ti zela sum angai do ri poin ani hian min thiat thiam pui har sat na om lovin thil than khat kan ti tur te po ti lo phain kan ti tang covid kan ma chot na hian athil phal khopa min thiat thiam mani ta chuanin ka ngai to na lo lut pakhat chu ne February ni ruk ti kha dikin karinga airport a hian patam tak sin ve fa ka lo luta hi screening hi covid an ve lo hi uluk taka ti ngai ni kan ti masabera India rama airport screening ti masaber kan ya tin chumi pialama chuan ka chim lampang zin pain ka zin kong kan pot ngai dewa he ta tlabunga BSF camp bola khuan Bangladesh atanga lo lu thian om thina wang hian chu ni ka heta chelo February thati lam tha chomhalam khang ka juk to halani ta chen ta po screening kan lo ti ta boka tangkai kho patin chu ba ka chuan ani international border Himala center kan ti then ka da hian lo khothar ka ti te ponian la ka tiang ne wa hian kan ti khal ta zung ani ani le tha ka siam che lawa February tha khan tu lang ang chu ka ti ta chuan huna local ta hleka khan case te po ka pakhat chu kan han nei ve ta imported case kan tia tiu ke tanga lo ko kha ani kha adin po kha lo thalo de ulek mana ZMC na sa takin kan medical ho Hmalakna in anen kola khan ni sombi le panga om nuwa damina lo chwaka oi ni thegina lo mom khopa chu thil pakhatani ta amaro chu mar thange ni nge ka che ta lova ani kha India ra ma hian lockdown puang ma se kan airport screening mai ne lovin lockdown national lockdown India ram puwa panti mai kan ti khal makanti khop maya hi poimo kan ti tin kan changkai pui vio pon kan ria kha khatlang puya tir lama kan ha thoni Health Department lamin thei top chu a COVID-19 shi lo lu tur ve na an tho lai hian state level task force po hian district le local council village council level task force tin na chu man mo takin akalpuya heng task force te ne na changwal hian health department hian thei top achwa zela Mizoram biki tianga Hmalakna hian ke mani kan in soi ni lo hian in un dang Indiaram state dang le rampon atang thleng hian in covid dona chungchanga hian ma kan la dan te dam lo le thi kan nei dan chungchanga te po hin makti lo khopa chu tiang din huna ding kan ni awang po chuan in mihring te theina pialama pathian a chena te po hi omni kan sia kan long maya tin covid dona chungchanga hian integrated disease surveillance program kan ni angin state tina amatong program ania eta hian tho ho kha apoi mo ta ho tulu ber atanga athok sang vak lo thleng khanin tanrual rang angai ta tha thei ani lova heng chungchanga po hian kan sia Mizoram hi kan ming hi Khawvel hian alang ve ta deuh emoti mai tur khopin lomom takin Hmalakna hi akal ni kan sia hi voini thleng po a ha thak lai chu ma sila alom lai kha om ve ni sam hi le som pa kwa December top lampang khanin China pneumonia chikhat anhan mo chu khanin WHO report te ania chuta chuanin anu reilo te khan coronavirus disease ti khania anu le zela COVID-19 hanti khania 19 kan hanti fo hi chu mu chu kum kha lo ti tai la sik thar ania mising anin kai chi kha ania sitang chi chung chu kan ma chona kha ani awa khanin Khawvel mi thiam te WHO thakin abang bo thak
na lai te po kho ma malak dan po hi a chi sang hi a chuak te reng me covid a hi chuanin adik pere hanti hoina mi hi atuk le loka achi dangin malak te lo ngai le a chu tiang reng chuan Mizoram sarkar anga Hmalakna po hianin mundang mi te ti dan kha enton thap kha ani thei dawa thei ta chu mala ani dana hian July chu kan ti sual hanti tur hi atam lo hle chuan langa chanem ngaina ana sapaka India sarkar lai puin COVID-19 do konga zirtur omte abuat seya Mizoram achangin tel an omsela Marchak state te in ralin dan tur soi ho chu February ni somni pariat sang ni somni a Agartala Tripura a nei ani a midang zirtir tur training New Delhi a March ni ruksang ni somni aneya Mizoram achangin official pali kalin heng te hian March ni som pali sang ni somni a Mizoram pumwa pin health lama mo phur tu zong zong nena training an pe chhong vele ani January ni somthum a meeting hian state level task force paka district level task force le local level le village level task force din ni seti in thutluk na asiam a hemirwal hian COVID-19 chungchanga mo phur bertur state nodal officer on COVID-19 chu integrated disease surveillance program a state nodal officer nilai Dr. Patchwalal Melsom chu arwat poka atirte achanga ma anlak dan te ti hian Dr. Patchwalal Melsom chuan asoya Agartala huanin COVID chungchanga India sarkar Ministry of Health and Family Welfare ina apot saya North East India marchak tan bi khianin training kha nei ani poka chuta chuanin hei keni po kan zuktel bea Mars ni ruka khanin National Training of Trainers antia COVID bi ka tan khan India ram pui state sarkar hnuaia thokle company le athuram thok zong zong te tan khanin training of trainers kantia state a anrot ki le hun po bidang te seti le thei tu ong chi kha emi puna hen kan kal chuka Dr. Pathum lai mai Mizoram training kan chuka ni ten Mars ni ruka he khianin sai si chua zo cha chua le simina sora long klai district te screening kha nei le ania in Sainulak Serchip district hian Mars ni kwa dumkola ne screening kan nei bok ani ten Mars ni sompalia hianin Mizoram pum atanga chief medical officer te senior medical officer tele COVID lama training pe chong thei tur te kha Delhi a zukal te khan insertina pekle anita ten Mars ni sompalia hianin dedicated call center kan tia mi puitena atula pe angan man tur zona le chana le emergency report an te ka tur hi bot se ania chu man choi lowa phone theina number 102 kan ti ba ka hianin hemi sim card dang number pathum lai tel hianin COVID atana man tur big call center hi din ania kan mam tangkai hi kon kan sia hi mi puita kon kan chorin ni chu Mizoram pum hui puapa call center kan han man tangkai le zualna ania tin Mars ni som pasari sang hi som hian Mizoram tana melung poimo tak mai epidemic diseases regulations kan tia kha gazeta ti chu ani poka tin ni som ni pali marcha hian kan shet angin Amsterdam atanga lokir Mizo positive ania chu zana ani hengea min chong angreng khop mea kha chen kha kan nei lawa amero chu mi tuma hen Mizoram point kan pum kal thei tapik lo ni hi ti kha kan rilwa lawom chu ania Dan ang thlapathil kalpui ani theina Department of Health and Family Welfare chuan Mizoram Epidemic Regulations 2020 chu adwanga hi March ni som pasari sang ni somnia Mizoram Gazeta ti chuani in mangal ani MLA za tak Dr. ZR Thiam sanga chairman na hnuaia Health Minister hian
March ni somthum sang ni somnia medical operation team adina he team hnuaia hian team dang pathum mental health team physicians group on COVID-19 group on psychosocial issues of COVID-19 te din le anni hemi baka hian health and family welfare principal director chairman na hnuaia working group committee on COVID-19 din anibok he shipuileng do hi a hau tak don ani ti sha in Mizoram sawrkar hnuaia state level task force chuan state referral hospital falcon le Mizoram medical college chu shipui do na buaitu per tour dedicated COVID-19 management facility atan arwata he baka hian state chunga sawrkar enkol damlo in shanga COVID-19 awanga damlo enkol na tur big rahman ni in khungshan na tur district tina rahman ani COVID vele ti chian na tur hi Mizoram hian anei mai lawa shivei nia rin hlelda swab sample chu phailama thon zela ngai awangin Mizoram sawrkar chuan COVID-19 shik endik na nei ve nge cha asia in Indian Council of Medical Research ICMR chu endik na tur laboratory din phalna azudila laboratory atan hian state referral hospital falcona TBN na tura anlo rahman laboratory chu ICMR du angin biosafety level 3 laboratory atan buat sei ani a ICMR in phalna aron pek nuwa April niru sangni somni khan ZMC falcona biosafety level 3 laboratory chu manchan ani a hi changkai takaman chauzel ani Khan huna local ta zela sol hi om lo sim sima anu lok niling anu vela khan committee peng sang sia bangai ni kan ti a pakhat na kan siam chu ama zong song covid kan han mel pet kha chuan hun engemaw chen kha hemi sample kan la ka hi test da kha Kolkata kan thon thin national lockdown han puang ta kha angai da om ta lovadi ta chuan kan sample test kha amun kan son ta a khumi Silchar Medical College ko an lo ne ya RT-PCR call time ta chuan rei tak kan test manage motorin kan pur class sample tikhan kan test tikhan kan tikuala a buai thak ka lutu khen ka pia arang theng pera Mizoram hian kan test tu rata hian laboratory kan nei nga ni ti kha kan ngai to chuaka ta chuan committee kampan mo tewin ro kan na ka kan ti mai kan siam ta chuan in kan health secretary hian convene la ka ti a ta chuan mi thiam tak tak te a begin laboratory lompang ti mi hian om ta ni and tenan kimi College of Veterinary Science kan tia Celestia a professor pakhat kan thlang chuaka tin heta engani MZU lamai professor khalam pang thiam kan han thlang chuaka tin heta professor PUC atangin kan han thlang chuak boka tin ka soilo menga tin repents atang son kan han thlang chuak boka tin ani ba ka hian kan microbiologist te civil hospital ami te le Sinop hospital an lo om boka nai wain yang chuan ZMC lamami professor Sakunta te ho ne khan din anni ba ka hian kan election khatte anning kan soi mayanga Dr. Professor Moite kan ti maya eflal ni Moite tin atira chuan pulal thang moya Pachunga University College Associate Professor te tin Dr. Mathan te kan ti maya tuna kan embele ni lai mek heng ang te le tin subaka chuan kan Associate Professor Thin MLL ni ta Dr. Ke Pachunga te hote tiang khanin anni te pokha kan han som khom ve dewa an tangkai khop maya te khan committee ka din ta ni emergency de win chu committee chuan ka din tlai la khan ni kan din tlai la ZM centro a chuan TB laboratory a kan lo nei kan zo trep to kha va en te wa khol so in ang the bai lo mo ti te khanin an va en thi thai ta kong le lama chuan eng kim mai in sak sa lo ni to boxi kha lo rem chang lo ti in
kan han song bol ta chuan din thut thei kha ni chia lo na chungin enge mo khol dang te pok kan pot khom ta ni mz i watang te pok khan thil then khat kan ho pa chung university college atang kan ho then khat om boka kholan ti ai ma khana pat le thil dang ya tin phal takin khi lampang college of veterinary science ho khan min an ho tir boka ti khan mi som chunga mola khan mar thak tir lampang khan function thei khan kan pe ta amar chu khang kan ne wang khana function not thei lo ba Indian Council of Medical Research kan pia Government of India umi te khon phal la pe ka ngai ta ani na taka chuan an non kalanga non en fianga tiani ma se khati hun lai khan lockdown lai nia ti ngai na home lo phim thum ani chuwang chuan Professor Bal Rama kan ti maya chu India ramalal bernia IMCR Director General ne ka zuk bia a hei kan man mo process test kan nei si lo ka tia kalom khopa telephone ka zuk ti khamin ron phal sak ti deu tangot maya amar cha thalak te ti khan ege nei kan thon tha amo tun lai in thon na rem chang alo um sel boka ti khan approval min ron peta min phal sak ta mai di chuan rei lo te chung khan sample kan test thei ta der maya alo mong khop maya kan mang tang kai khop mai chu kan nei dan khan ya ti khan hun local zela a khol hi ke mani ta nge kan nei tur ni kan tia tunai chon khol thar ti mayang covid awang te pon yang chu pathum kan nei ta pakhat pe chu hawen san fapa puthan joga min presena adang hi chu department in kan le to zongin ti mayang ani yang chuan kha khol ringot pia lama khan extractor kan ti mai khol ti chak tu tur pui tu po tu na so chani kan buakin te to pathum a support tu ta case poi kan ti chak ko hiau ta kan ti chak sang son sang khat le zanga don kha kan han thleng ve ta ni hetia thei ang tok le chanem ngai taka inpuat sa ani chung hian shipui hian Mizoram azwa bik lawa tundin muna hian mi sangli zatum chuangin hen na hi anvei to ma seva nei thlak takin le Mizoram sawrkar abik takin Health and Family Welfare Department Hmalakna awangin dam chuak hi antam to hle za zela somkwa pakwa point pathum pali borvel dam to anga chhut anni COVID-19 shikai te hi atirlam khatsuan state pona changa ron lut te anni deuh berlai in hun akal zela Mizoram chunga chengtenge achang po in shikhi adar ve ta zela du thu samin in enkol na Mizoram a omlo ti sherengin Mizoram sawrkar chuan shipui adar hloi lo nan chi shang mala in lockdown thlingin achul hun apianga apuanga hetiang takama hi lak ani awang hian he documentary siam lai hian shipui ve enkol lai hi mi somni emo or chau anni to ani COVID-19 do konga hian sawrkar department shang in chanla in anchangwal chale Home Department te Disaster Management and Rehabilitation Department te le Information Department te chu alang sarzwal anni shipui leng awanga ele barlam har san na chok zang khai zong malatu Horticulture Department te le Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department te po anfak hle ani sawrkar ba ka hian amatonga thok Task Force chi shang te anchangkai hle in le lo mani chungkwa kalsanin state dang ne na in rina chunjan zoma duty in shipui lo lu tur hi uluk takin anveng ani India rama state tinin sumle pailama harsat na anto ang bukin Mizoram sawrkar chon sumle pailama harsat na hi atoka sawrkar na thokle mi pui chanhem ngai ten Chief Minister's Relief Fund sum chanhem tak antho khom pangin Health Department hian COVID-19 shipui leng laka invented tur manrwa le chuldang dang alei thei pha Mizoram sawrkarin sum apek le he CM Relief Fund achanga sum mu te mang kupin COVID-19 shikmu chwa theina call through net anti chu tuna hian state chunga district hospital tina bun ni to in henghi changkai takaman anni shikpai le pailo mu chwa na dang pakhat rapid antigen test manrwa po district tina changkai takaman ani rengbok chan ho ne thai me maya kan opposition party zong song hi kan ti fek tang tu ta po hian thatop pani kan in toy the maya ne MLA fund te po andon so ka tin MLA fund mai ni lo po hi thanem ngai kan MLA si ma opposition ne lam hian
ruling po kan ni fe ka ti kan kan thadeng mai na dia luang chuak tak zet ani tin chuba ka an mani bia langa te po tan la tura han ti dang chi kan han be sei ai na sign an ti tak zeta tin a party ang tak te point tu party po hi hemi kong ai kan thok po tha hi alo bon ka tia ro pi ka ti khop mai tin chumi pe lama chuan covid do na konga ma chon na konga hian Mizoram kan ti thabere kan tu ni san pakata chu he tiang reng renga task force regimented society ka ti mai sap tongin in engani in kai thoi nei tha khotlang in kai thoi nei tha hi anom ve lovang megalai te kon ti don sela tong khat phanga lo ni lowa Nagaland han ti don ta selam Tripura te aute lo ma ti khan lo tha te boi thak ta ni Tripura po nam chi rang rang lo tama Mizoram chu pathian hian in engani nam pum khat thatak ma hiam mi siam tong poi kan in sabek ang thu ka nia chu wang sa kan tho ho da tha WhatsApp le Facebook le social media mang poi hian kan han ti chuak hian chhuai hian kan thangal de ve ka tong dang kham phan angai wak lo tin chu mi pia lam song song a chon a ro pi ka ti na ran chu da kan ko khan pol ho ak poi goran try 9 te lo da lai lo nan te ti khan nan phalem ema chu mi pia lama chon wai me te poniang eng pol po hi government employees association tin mai te po ani ang chu le pol chi sang a sawrkar pun lam panga pol song song mai hi covid kan do na ko nga hian abik takin hei CMRF kan tia chi ni sa relief na po yan anron pen chuak na sa lutu ka ro pui ka tia tin bank kan ti te le ngamo po sang le ka tiang non government institution ni silo teng company theng poin man ruwa theng poin PPE ti te nya ni thil chi sang kan dong nem khop maya ro pui ka ti tak sa ta in anei lo be turanga kan ngai theng poin seng tamano te felon tin kani sort tak zerani aro pui ni to tin song pia lama chuan kan medical team ho film khi mai doctor ko ka ti chong la he ta tu te poi kan thok ho tha kan civil hospital kan ti hin tur ni kan ke he kan ti hin thei so te riau bo kan aizol di te hi ni sing tam na area muna omani ko ka chuan khang song sunga khan karil ruwa re thei me lo chu pathian kan aw na san kan evangelist rual te kan pastor te ko ran thoi tu te mi mal chung kwa le pol ho ang te po pathian kan aw na sat hi aro pui ka tia thil pakhat thil khenga ka ngai to pathian kan aw tam na per le kan tho ho na that na per hi covid ne a ka ti hial ani chu pathian hian mal som tlak hian ngai ning ka fia tun din puna hian ne covid wanga thi kan han ti kan sa ni pakua kan nei ta ma se comorbid an tia nat na bon lo nei covid lo kai lo po ni sela thi tur anga ngai de uvek an ni National Health Mission how to pa Dr. Eric Zomoya NHM Mission Director chuan covid matsun tura chala le khathiam ron pen chhuaka lopo base lova covid-19 dona konga amatong ni tura anthiam na te ron tho tu te chungchang thi hian asoya volunteers anti maya mani lok na ko om pum le lova covid dona hian kan utul le thiam em ka song kai le ta kin tia ring ro ti we se khan tak kan ne ya sa don kan ne ya bây hiện cần là có là hiện những tuổi nó sắc maya mà thế thì lòng thú vẫn phải thì này là sự vãi chứ mà có thì lòng thú vẫn sự mà mình sẽ in sự sống ở hiện hiện volunteers thì vẫn sống trong cái COVID Care Center kan ti CCC alu tu tele ta buaitu tu ni tak mesela tak kan mo suma so trong cái mà in testing sample collection te screening lampang te tiang lo buaitu ran rapid antibody test kan ti atung apison rapid antigen test te kan ti ta
all something and test here may entry point strong ang tele strong ka ka trong ka matin containment zone akan puan na big deal khang te ko khan mi tam tak sample collection tel maya tin surveillance katia va entry kai va entry te maya khang te khan trong ka matin quarantine centers sa sarkarin adina khang te khan en kan volunteers te hi kutai trong an ni tin hengwa ka hianin covid te chu tin tlang ki kor me der theng le ko bui chok ani lo ba district from te khang kha ani chu wang chuan tin tlang zo ka te le kho te zo ka te ko khan volunteers te kan lo ni zela khang te ko khan trong ka ma thiam na trong ni chen chu health worker ni chen chu doctor nurse tele pharmacies long tong tele computer long tong thiam te tiang kha ni contact tracing long tong tele ma ni thiam na zone in ang lo counseling long tong tele khatia ang khen khan kan ne ya chu ma chuan man changka takin monga sarkar ko in alo mo ti he ti mo volunteers kan ni te kan in dai lo as health department sa ina chu di lai chuan in kan na pa ngai kan thor angaya sub center thlengin nu now no sen in call the program from national health programs of the chuang the putin na te immunization shidam na pe ti chi te house visit ti chi te khatiang kha le dam do ina shang ho tu ta ka ma chu tiang chu tun covid period hian ho tu tam ta ka ma kha covid boi kui lo po ha kan boi to sa sia chu lang so covid alo di le zen and kan intay nan ang sa ma health department pe tu na pe chuan vaccine kan ang dia vaccine sing chung fe kan ang pe nan to the healthcare worker le ma to nga onte frontline workers kan ti chi ho te tu na hian te so mu pre ka dia hang te pe chu kum som nga a chin chung nam pang te mi pui mi mir te khatia le nat na le wa tap nei tam tak te pe chho le tu ro ni ha wa khan he volunteers te hi kan mang chang kai in kan ma chuan ber ten ni he tan hian sarkar ko in the am to pin ne mo an thing pui in na pu sen so lo te po ngam chu han tu saka sarkar chu ma po kan ba sun has takara po ti hian ko tu ten an thing pui na tu tele ne mo a thon ni na tan thon an vi wa na te po lo mai ve kha ang sen so ni te po kha ru tu rin ma ala so chani amaro chu he covid te kiam la palo pan ta te ko ka tin sum le pai har sa kan ni state te kan chewa asa no sang covid ka chuan kan chore te mai te ni chu amaro chu volunteers ni na ngin khang lo nei no po don pe te ni angin ni chu na trong kai vio zel don ti kha kan sui te lu tu thu kan sui kha lu kan tiang chuan ma ban lak na hian long tu sui tu tam ta ka wa volunteers kan ti po hian in a lo nei dem lo chi kan khichewa ven tina le khotina district tina le state level po local level task force kan ti te village level task force kan ti te hi engin mai covid containment lampang ade mo dan lampang ken ko na ni mo sarkar na mala sang tura du te han ken ko tu kha ten task force te ni ta henga member te hi ma ni na boi tak le chu tak kara ten
chun te chu da tha in ramtan an pen shop som ni a ro pui kan ti ema ngi border ven te lo maya kan chalai tan tak moi border a ma wa lo ko pu lo ba anam real chu ka border ven ta na tok te ka a ro pui ko lo ma ti mai lo pa ni a chu chuan kan tho hom na a tha ema ko thran la in te to pin man la a on tu COVID Community Care Center ani amo ang guarantee center ani amo ni biak inte ma te uya lovin in kan sarkar pan tin kan te lo mani a ta ka ru pui ma te pai lam pa ma kan tho pui te le kan chen te zo po hian zo ram chu anon fa em trin na di ko hian no ni zo ni tho ko na tha mai o tran te le NGO te le mai po te le ta te ni na in tho ko na tha ba ma di ti ma Mizoram ma chuanin thi kon tlema ve ko kan tlema state kan teng mai to chuan in chuan kim hi kan ti tha ma strict po kan strict a sarkar ina kai shoi na adu ka from te po kan ken ko tha ma ya ka sei lo thei lo chu kan ho tu te kan shoi tu te leadership tha ma hi ni a kan chief minister te kan health minister te kan chief secretary te kan health secretary te abi takin hilang panga kan ho tu te kan medical operation team kan chairman chi te hi an leadership le ni kai roi dan hi ro pui ma ya amin pe an mai tu na se ma saboka ku fin tak le thil fin tak man la pui china chu non chuanin an mai pui mo an na ani a amara chi mi mai pe la ma chuanin te to kan chu me wa din chuan ke ma ko tu te na man la pui na le an ni na man shroi na yanin Mizoram chu kan ti cha ma ya kan vai kan chang na dia au te khen hian kan chang na hian lo thu ke sei mo la ni Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Secretary pu HLL e moi chuan COVID shipui do chungchanga tho ho na chatak mi pui ang po rim taka thona te chu lom ati thu te soin film khur ala chu zia war taka soin mi pui chu film khur chun zom zel turin acha ani maktan mai chu mo state function a hian tu na COVID-19 an dona hian kan han sil chianga Mizoram ama I kan pathok thabere kan ti ani point chu thodang ta se la khalam ai ma khan COVID-19 fido tu re in ruam an nai kan nei thaso hian ka sila kan health minister kai soinan maya hian kar tin deu tho hi a lo tera kar ne voi ka ti chu ani sim meeting kan nei pok ya khatian khan thu nei na in khai chho dia committee vel fai tak kha kan din ta a amai ro chu atira kan an din an rei bak lo khan in dia ram pum buya kan COVID-19 hi disaster national disaster anga andon puan wangin disaster management act hnuaia state tak chuan thunei ni sang chu state executive committee an tia chu chief secretary Khawvel oma chu thotlok na siam tu tak chu alo ni ta voi thang hian chu state executive committee chu vung tak tak hian alakal rena so ka department te Mizoram NGO kan tiang Paul Civil Society Organization kan tiang chi sang te nen hian thatakin kan thokho mai ani lo wangor takin thanya nga takhian day one atang kham kan pe ya chu ko in theng po hetiang din mun duom taka kan din na chan ni te po hian kan han hria a ten chu eng po chu kan tho dan chu lo ni da sela ko ran ho trong trai na pu trong trai na yang te le volunteer sang dual Mizoram dung le wanga ram ria duty chun zan zomin chalo tui la vin tai varin anan be te khatiang te le thil dang thu nei tu ten
zong tu hetiam hian i omang u i om lo bang wan tiang zong in kai hloi na kan ti to ne mi guideline an siam te ko mi pui lamin thak taka an zong awang hian voina hian din kun taka kan ding kan ti ve a te ni chuan en ko le ta se a thok tu mi hringa kha chu Mizoram chem hian kan thok tlang ve ke ti khan ke chuan kan hong fel mai ya health department home department disaster department ngot ani lo thode tu sang ber kan sarkar lu ber chief minister kai hnuaia hnuaia kan health minister a oma ani hnuaia kan chief secretary yang khanin anni ho the tho ila min kai ko ene hnuaia hnuaia yan mi zong ti lu ro takin phei khai rualin kan ka hi kan lo ke na chan po ni sia voina hian chu mi zong te chunga chuan ke kalom tak ka sarkar ai poi lo to kan si wa sumle pai har satna na me lo kan to chu point he kan chief minister he finance minister telu ni tel poka ani hian mi ave pui taka lo kara po hian kan ti diam lo kara po hian dan tur kong ai men son pui sam sum po kan he na e me ta hila ma te chuan civil hospital ate po ICU wa khum pali pa ma chok kan nei a chung te chu a som chuang in a tun na ri kon po som priat som pakwa in kan ti pum ania ZMC ate po chu tiam chuan ICU wa mi ang ma za po dol thi durin kan dia khum tam tak kan da pe la khat yang khan district hospital hun sak chang ate po luang kan na kha ma Mizoram hian sumle pai har sak na ka ra po sarkar in tha puya chupa kha ka she be ka bitam tak mi mal la te po in chu mi kho chu ka ron tu me ka ron thu en ten ron dia ali thei ambulance dam lo thau na so te po in he te sa ti kan ron thu en ten dia ti khan pol sang sarkar department na thok te pol in som thok khatem chi rak sang te le ngoi te lo mon ve de gok chu central lama PSU kan ti public sector undertaking kan ti tam tak te ko khan pe chua kan ya mo yam khanen asum le pai fai te mấy bà cả khan akai ten dia tin bank chi sang in an CSR mi corporate social responsibility fund ne atang te yan luang liam kha ania chu tiang chuanen sum le pai state sarkar in har sat na kan to ka tin government of India point hi ban India mai de ben Khawvel kum ma min tuang tu shi kan do ania na shi kan do chu ba chi India sarkar ko ni tuara so ti chung chuan voi then hian har satna kan nei lo ti na kan to lo ma hemi COVID-19 si pui kan do na hi chuan so ti khop chuan asum le pai lo state sarkar le mi pui le government of India ministry sang ten BSU sang ten ten kham mi an tro min support boka ten chuan voi then hian kan han so thi ta nia India lama thì bây giờ state quy định ba máy tất cả bây giờ thì với lại một số cần ta đi ra thì lên về cái cần hành gì thì India là có vẻ cũng quy định của mi mặc tỷ anh em bây giờ sẽ hiện giống hi cái sự đó khan cái state sarkar là lại thu này tu tên lên bây giờ bị quy định phim của ra trà thì ra phim của nó làm cái bên là làm cái anh em mấy anh hết tiền nó cái phim của bị avant tác hiện với nặng một dạng din bun cha so ma mi din so sarkar so kan ngai vi lata thutlu na siam ani to zong chung cha ma yan state sarkar thutlu na ani tia zu so yi adi chian a chan chu a notification ni mo a guideline ni mo engem ma zu chu to tu la chu sarkar department chu kan ni nge ya sarkar chu chu kan chuan ni a mai ro chu ro le la ni lai kham thut kho ma ni lai kham Mizoram Paul cầu thần cho sử dụng anh lục anh này ra Paul với mọi dòng thì anh đến vai phết cả các tiền khai mình với ron dùng tất cả rồi hi rẻ trên anh ra cho bọn dân thốt lục nào cán xiêm to dòng bao kia này đã cho Mizoram mình với tên thốt lục nó xiêm mình Mizoram có việc chỉ với đồng nào hiện cán cán với này chúng ta tiền được tiền kỹ thuật này department an lam khol kan nei ve thung ero chu hetia kai te kan lo tem je ta ka tele ai ve na vaccine te kan so ka ni no sa frontline workers ten an la so ne tele lamai tu te po alo in se mu tu to so ka ra yan
someone na chalo tek mai in thla da na hi a ring palang thi kan la taka dona po hian som ni khat lek te hi ya a active case kan nei no ni kan ti lai hian a health department a big takin a thok tu te chuan na rilu shem na kan ne chu tun ma ka chuan in ti a zani za thum po kan ni se an kai na ka kan sui chuak tap thi dona chuan som ni khat lek a po khanin a za pe dong dona kha in tiang mai ni ti te an kai na ka kan sui chuak le thei lo tat mai ni chu tak mai chu a lo ma kha an ta chu ba men hetian ma dona po Paul Som le Som mani school an kala Paul wale Paul Som le pakhate ana kal be le ton ta me kana he ma te po hianin kan film ko le lo chuan in ven na chi ram kan sai thin physical distancing kan ti te mo ni ko anti face sanitize chi te le mask chi te kan ti thalo ani fai chuan tu na som ni khat lek atang hen azabi chwa hianin kan in vak chho le dor ni don tlat ai achan ne kan ti chan tu me ka po hianin chan chin bu te le media sham shwa kan mu te chu South India la Maharashtra Kerala ti te le pun tam danga te chuanin a second wave kan ti mai don mi tiang kha a variant bu lai UK variant ton tiang te le khan a chi dang a hi atian a ron thok le to chan dia soi an ne chunga ba chuan a za bi deu te moi to na mo hian don nan lo le te to ti te point report te chu kan to man ya kha tiang te kha ani be ri ko hian an tiang takin nge men la chen chi rei don ti kan she lova tu nan kan in thla da fai chuan kan din mun tha hi zan khat hin thuwa din mun se to kho ka hian ai le phut hi tho bai ni chu ka men Mizoram ni pui song te le kan chian te kan tho pui te he ko da hian din mun duom ta la pathian in kum khat no an chuan hin la kai chwa kan lo men wal hian film ko na te hi nei ila na sa takin film ko su se lila mani ve chungin pui pun na ni mani chung ko kan khosak ta den pisa kan gaya kan khosak ta ne tual za la kan khosak ta kan til ti ta kim kan til ti kim a yan kan nun phunga yan film ko nei tu chang yan nun pui ta ila covid hi alo re un omang chung na po mi ring kan present na ta na film ko na le tiang lim na lama har thap na ta le helaman mi mal tin dia yani nun har ke man ni kan nei pha thi chuan covid ko hi to kho ka chuan ri bui ra thak ta an chia ma kan mai hi thui ta ka chuan mal so na te ala chang ve tiang ti ko nei sin kan ni ya kan tho pui te so ra pum pui chin le ma sa thang men te la ya an tho rin na wangin voin thenga sawrkar thla tham lo ban le to ro ma men chu kan lom tak takan